आज मंजेश्वर इगर्जे वाठारांत ICYM कासरगोड वाराडो आणि ICYM मंजेश्वर घटक आणि संघाता मेळून रक्तदान शिबीर मांडून हाडलें. सुमार 100 जणांचे 150 जणांनी हांगासर रक्तदान दिलां. खंडीत जावन जेजून रगत वारयलें आनी आमी इल्लेशें रगत दिल्ले मुखांतर जायते जाणांक च्या जिवाक आदार जाता. ह्या दिसांनी हर एका ब्लड बँकांत रगत उणें आसा आनी त्याचो उद्देश दवरून आमी ह्याच दिसांनी हांगासर रक्तदान शिबीर मांडून हाडलें. बरो प्रोत्साह हांगा मंजेश्वर फिरगज लोकांतावन विगारातावन तशेंच वाराड्याच्या युवजनांतावन मेळ्ळो आसा. सोमेस्तांक देव बरें करूं. ಭಾರತೀಯ ಕಥೋಲಿಕ ಯುವ ಸಂಚಾಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮರ್ಸಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದಾನವು ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಆದಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇತರ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Good afternoon everybody. Today we have come from KMC Mangalore to organize this blood donation camp. St. Thomas Church ICYM Kasargod has organized this camp. This is a noble cause. We are able to save many lives because of this blood donation. I request all the youngsters to come forward and donate their blood, especially during this season of dengue and all. We need a lot of blood, and the blood is provided only through blood donation. I thank all the organizers for providing us this camp and for helping us to save many lives. Already more than 100 have donated blood, and it is really a great achievement. I wish them all the good luck, and in future also I request them to do this noble act every now and then.
As the president of Icym Kasargod Vicariate, I would like to extend my heartfelt thanks to every donors for donating blood in large numbers. Your selfless act has made drive a great success, and your contribution will